คุณเตเรเซลเหล่านั้นกันโปรแกรมดวนangin kan kal chomop mo panga kan hun pan tu te pathian he na min han sakturin pastor vanal dusaka UPC Mizoram Ilosomang lahei Vainia Confusion Football Association Sangi somni pali somni panga season ending final tournament more bok thei turin lalpan hun tha min pe a tichuan Vainia hai kan khuai tu ten du sak takin hun sermang turin benan tia kan khuai tu ta chunga lom thu kan sei masagar ni se a thange pathian tu thiang li milo ngai thang thu hil tu bung som pakhat sang ku atrangin thalai te u in thatlai chen ula in lalo pan viau lai hian hlim ro u amai ro chu pathian in chunga ro rel don ti hrengang che u thu thiang lim kan ti rik te lalpan mal min som sak ro se amen kan tong trai nge lalpa kan pathian chungnung ber min mangai tu ente hei Vainia Confusion Football Association Sangni somni pali somni panga season ending tournament final kan lo ruam manangin lalpa hun taka min suai thenga inne na lom thu kan ron soye engkim kan ti ro puina tu ni sela idu dan se la kan zawaya hun mang thei tur kan nun min kai khoi tu chein le Vaini hun kan man tur te hi ni lenga nangma ne na leng dun tat thei tura kan rel ro kan ngai tu na zawai min nei sak tu chein chandam tu lalpa isu inne na kan di la che amen lome secretary report kan ngai thanga Confusion FA kan honorary secretary pu niki lal thamuana lo som dona ni report aran pe dona ni lo somang kholian pu je lal pek lo mle som tak le Confusion Football Association na ka thopui ta song le the West Block obite chibe ka bu ka chau KZFA hi KDFA noya zon khang ten ni somni panga thanga sang ni somni pali khan kum sang ni somni pali tanga sang ni somni paru khoi tu tan obi thanna ne ya sang ni somni pali sang ni somni panga season chungian tournament voinga kan nei muna ML Cup season opening H category team futsal sub committee hi KZFA nin futsal tournament loting tak kan siam boka season ending tu na final kan khel tu hi kan tournament nei nung berani bokani no pang future ek tak nei step by step akal chauzelin kompui zone football association te chuan Kolsit district hi op kan tumle ani lome technical reports kan ngai thalenga tlangwa la ren ruata match commissioner nena tangin report kan ngai thanga Who chairman lome Confusion Football Association KZFA 2024 to 25 season ending football tournament ahian team som pakat kan tel thaya knock out a khel ani ni som ni tharuk sangi som ni panga zan dars relation via kompui bangla veng uime committee room a tai draw nei nia team tin te ayo pani cheu tel ani tena tober natan voina final khel turte moile thataka hoyom taka players lelamte in liam palte om thain ya chung tinga chon kim khur hlera khel turin ta cha duwa champion ve turin du sakna ka hlan buke lome tuna pu je la pek lua tu sai turin lo somang adu chen sai ro se pu chairman le Vainia hun sen man saktu pastor vanal du saka te tin sarkalam officials te Kolsit District Football Association te rantana ka thopui ZPM thalai headquarters sa ka thopui te ZPM tui West Block 42 te le Vainia mi poi mo tak local khom te le kon pui mi pui te helai local te le kan thop se pha te musa in chi bai ka bu chewa Vainia hian karong kaldon khan he kan ho tu te kan han indora an india na te rei to a
ka theyang ka local theyang ti khan thu khan in da to ma ro chukar unkar chhokhat mumbai te ka zukala nimina khan nimin pia khan lu le ya Mizo Professional Footballer Association te khan charity match khelin kan vakala nizana khan daret vela izo koron let le ya ka hu phorang reng khop maya ma ro chu elai kon pui rong kal hi hemi ground kan hona khan sport minister hung zuin kan lo kala elai a hian hun mun tak kan manga in hoki mun te kan han tloa anuam po ka tia khotlang helai lo kal hlan te pui kan hak lela voine ti hun thatak pathian min pe hi long pot ka sia ine kan sia tangin voine in khel kon pui zone football season ending final in to dona alena ma chuan football lam hi kan lo ti ve to thin na te ni wang hian ti nga som na hi chu ka thei china hi chuan in nar lo ram mi ka tum ve thina abikin mi zo no pang zok te kan tom ria ta tang ten enge ma so na tur mang chi te le anta na thave tu rang chi ke ma na kalo experience to te an share na huna ta te point ka bang ve thina no pang pakhat tal point na lo na lo nei ve chuan ti in he ti ram som na chi hi chu ka kal ve zela tunba community kunga ka chiang tal he kuma fakateu na he khilaya futsal tournament final khan min som to ko kha tha po khan futsal khet pa in kan local to ko puya hian in helaya ground kan hon ni a khan thu soi to kha kan e kha ka soi to a ko pui khwa hi kai tin khol lo ka ti kha ka pa hi lai muna hian na thokin kum eng ma za chung lo om to a thian tam tak then rol tha te po ne tukin zinga po khan min no la bia elai ka kaldon ti hria chu na lung te po lenga elai te po khan kain ti mi khol lo ni ti khamin lo hriat sak ve turin on pui khotlang pui da kan ngen ngal du bok chawni kini voini ka soi tu chuin chemical khom kan nia ma sabera chuan lo tin na tong bu tu hian mi te ai kan tho ai ni ti kan hriat thar ai ka sia nimin pi lo ka lung le kan vein khela lian zo la te a pui te etman te ho te ne kan vein khel lo no kai chwa khel to lo wa in khel na hun te kan wanga chu ta po chon tu soi na ka vane ta chu ka soi lama voini hian kan players te hian kan van ni zia te kan shela wa ti klau kan hun line ti vele chongila ke ni po kan van ni to a voini a phe chon hei mani ko tol zola grass nom tak chunga training na hun kan nei chumi piala ma helai kon pui te chin van ning ka shela zone froi tu te district froi tu fel tak tak phur tak tak nang mani kai froi chap em tu chawin nei a in van ni na hi in shela wang ti hi kalawa lian zola te a pui te khan nang mani helai ground in nei thatang kha football ang khel te lam khan an nei na chu wang chon an ni poina ground tha nei lo chunga ton din hun theng thei ni chuan ni khata darkar som ni pali om ball boot ke pani pathian min pe an ni pon nei ve tho an ni nan thei kha nge kan thei lo pi kang chu wang chuan in vonia players abikin no panglam te kha ka thria tangin grassroots lama helaya zone football te thei to bin chho khotlang in thei to bin chho mai lak na poro pui khop mai no pang jok te lo hre tura ka du cheu chu lian zola te a pui te ti thei kha helaya ground thazo fuai tu fel zo fuai tu thazo in neya thei to chuain be thokrim takai tia be dong lowa an mani ai ba ka thian te ai ba ka in tia ru thei thil la kan filima how tu te thu te coach te thu te zom chuan lian zola te a pui te ang kha in ni thei ni ti kha voinia hian kan nge ning kan cha du chewa tin football hi kan tuye mi zo te chu tam tak poi phone call te kan dong thin lu le pa tang te chung te amani players no pa tang te pona ni nge yang zo na tam tak kan dong thina le khazir ka pe to lo in khel ka du sia ti in khel hi tu chil le to ka hengtin nge kan tiang tin chung ko tam tak lu le pa te ni ron be thina an bula ka lo soi thin chu zir nai chu lo tha tham su se thei to pin zir na pia lama atlaya te training na hun homok ti zo ate om thin chu ti huna chon thei to te lo chua sela zir na ti boy lo zong in local ram ro se an thiam tak taka e zon na tla ka talent an nei ani chuan elaya shoi tu thatak tak kan nei an ni kal tlang in tu na chuan thingtlang kil khor bel theng pon no pang talent nei hi zon yan zong to ni chuwa chuan in helai no pang tam tak kan soi du chu voini local khom te po le khazir khalo ban san lo ula le khazir pa kan tui zong te football a po ni lo boxing a te zai lama te po ne thil sang talent kan nei na kha
kan ti nun kan pe pun ve kha ngai chu tiang tu po chuan du le pa te zir tir tu te po kan cha du chu zir na ngo thi tu la ya chuan kan kalpu yang ti ka lau kan no pang te kan tu le fa te enge an tuina enge thiam na an nei enge an thiam na e zon na ta zir na pela ma enge thang ka tiang ka hai chu ko nga hian tran kan la thar le te po ngai ka sia bikin ai zo la hian du le pa tam tak hi kan thang har to an fa te tla ya kan ti thina mfa in kila ai alamola grassroots center an honga chu ta po chon no pang tlai la man han practice du le pa tam ta ka ser an thu hu ka mu te hian alo mom ka tia kan hu lai khan ka tiang te khan ni ve se la o ti te po ka rel ruwa um thin voini a chok kan sei li chu du le pa te pon kan fa te hi an tuina kong enge ni an talen nei na zong le khazir pe la ma ti lam hi a hai chu ko a yan tat kan lak thar ve le te po ngain ka sia in fiam na bekin footballer kan vai ni zon nan kan mangdon lo kha kan ngai tha kan thelaya kan report kan ngai tha to kon pue tanga in khela chuak to zat te ar lo ka ti khop mai mar chu voinia po kan fiat helai zone tournament a remote player sin san nge khel kan om kan vai hian ni zon nan kan mangdon lo amaro chu ka soi du chu in khel in fiam na shim shim hi football ani mo volleyball ani mo hockey ani mo badminton te thleng pon ania dam doi ni thi kan hriat tharangai ka hria kan rama hrisel na kong sang tu na ya dam lo na record kan nei thalo khop mai ram pum bo panga po chu tianga chuan tan kan lak tharangai ka hria tem lai khan ka soi to thina mun pakhat kan meeting na chuan badminton chungchang kan soya aron dinga pakhat kha officer inti limnani zong khana run soe karil ro ka kheizak meya kan hria tangin mumbai ate velora te nimin piano ka mumbai ka zukal na po mizoram hausa kan zuktu chu ta po tamlo kan sir inen kolte chen chu kan sir lo thil danga wanga kulai dam doi pan ngai ten om an sum sen tur kha ka chuta hau tak tur zete chu wang chuan in he tiang ko a hrisil na lam pong kan ai to thar le te poi ngai ka hria nam mang zong te pon chu tiang tur chuan in fiam na kong hi eng po ne ro se time pass ani lo time pass na kan manglo dam doi ni ti kan hria thar le ngai ka hria tu te po hian chu tiang tur chuan kan rel ru kan ngai to na poi seng thar ze lang u ti nei kan hria tangin kan tum mani tum lo na lam te wa ko kan han kala politics lama te han lut ve a mingin pathian le tu te za mele te kan ni chawa officer sang le bel hria te kan nei ve a chu tianga chuan officer don nuam te tu te mo thian kom nuam bi kan ti reng hi a bekin sports lama in khel mi hi ni du khop mai badminton ate football ko ne kong sang sports khelo wi chu rol pol ko ma thir sang andang lam big ti voine ka soi le duwa chu wan chuan in fiam na kong sang kan theina zona i ngai poi mo thar le zel te mu ti kan soi le du ka tin ne kan hria tangin thalai le in fiam mi te tan sarkar thar pula duma kai shuai sarkar ron pianga an van nei hlei ka hria a bekin sport minister ngai na hria kan neya ute te a kan hre chiang ve ko me soi vak ngai lo tunai kan hria tangin bana kai EMS empowering Mizoram sports ti kha lo zir chiang ve te YouTube channel ate pokhan en tur ama bekin voini la kan hroi tu chin lo kal khop te hian he thili ka veili tuk thina niya tunma thingtlang no pangka niya na thian ko piang le seilian no pan lai tang le khazirna popol sari polria theng na thian le khazir on ka niya ka har satna ton hi midang hian tong lo se ti ka du thi karma salo ka khan notice sports development committee khan min lo ruat ve a mizoram atangin patni kan ma chu ta ko chu kan meeting a ka soi langa thingtlang khuwa no pangten ta na khopui kal har sat jiate tail turai zol pan har sat jiate he chiam tu te zinga pom ve thingtlang ateng kan kala ai zola e chu zak zum chi kan ia in tharung chi ai zola kan kala mer hriat mi lo te na kan thlenga cho poi puarmam lovin kan om chu ipialama trial kan han neya a hreom zia te sum sen pialama a thak zia te ka hre thina ni khamini wanga ka kalna pia ha po ka soina sa a tuna sarkar dina EMS
aron buat sai hi lo mum katia he na tum le thil pakhat kan soilan du chu tunai hian thingtlang kil khor bel thleng pha kot steroid theina ani he noi he na veka VC te kaltlangin khotlang hroi tu ten sport council deal na siamin boxing ani mo volleyball football po coach kha aroi theini amaro chon lo kal na le helai ni in kha chukan tu mangai don aba kha chu sarkar ne tum vek do na chu tianga ro man nan siam te chu lo mum ka tia voini apo bana kai hei MSC achor lo khuwa kan ni ang ti galaw achor tang kai ber lo ni teu chumi tur chuan kan ho tu abikin na voini hroi tu lo kal te khan lo ngai to chiang te lo zir chiang ula he thil hi achor tang kai ber khuwa ini nge theinan kan ngin hal du bok chewa tin thalai te kan fit le zual ngai ka ria tunai apo kan thre sarkar in police te han la a ke ni abikin MLA ni na nga phei chuan kan kal dan hi party mi du sakve te po kan du ve amaro chu kan ho tu ten khong takin police lak chung changa te po TV kom lovin atling le exam ale written ale personal interview ate po atling chiang ngei te anan la te poilo mum ka ti thalai tam ta kan phu so do tu na chot sarkar thara pianga hemi ko nga hian police lak te po leang chu tianga po chuan thekto chua thalai te po exercise lo la ko nga po tan kan la ka ngai tu na ya he kan hriat angin territorial army te po la ka ni don chu tianga po chuan thalai te abikin tan no la le te u dikha kan soi le du boka tina toplam kan nai tonga ka soi du choi voinia kan kal khom thalai te bikin tam ta kan kal khoma thil attention officer ni tumte attention ka soi tong khan professor footballer ni tumte boxer ni tumte nakina choram shoi tu chief minister hial ni tur te po kan lo mang chu tiang chu voinia ka cha ve du chu kan ni tum min dal thei chi thil re hi kan ta mo hai ke po kan khel hun lai khan ka ti thina mizoram chu soilo vaira ma kan chuk tha a mi te hriat te kan an lo chong ve a athian hroina zara zan len na tur te chhona tur te min som tu te nom verem thin amaro chu khatia khazinga training kan nei don chuan zan ni ka chuak ai lo chu wan chu tu jing training tur khan thei to pin ka in concentrate a thei to pa training na ti a thathiam ka training pe turin zana nen chuna nen ka ril ru zong zong ai tur nen ka senga chu tiang chuang ka in pu cha thina kha khan na satakin ki ma po training na ka ti that pha in liam ka nei tlem pha ahuna kamua eile in thekin ahun turai kim ka ti kha khan na satakin min puya chumi piala ma chuan social media tur lai kan khoina sa phone te ma game sang sang at khem sa tin zu le mong rui the thile chu in fiam mi ni tu le lotlin na tong bot lotlin na chang du tan chuan soyangai to lovin ka ria heng chu kan kal sana hun to chui piala ma chuan ngai zong hi soidan le ka do voinia abikin thalai ano panglam te phei chu ngai zong kan nei hian tam tak chu ka thian ta kan khel pui te a poni India under 17 under 19 na ko pui Manipur pa phei chu bial nu ne nget le tu khan ai bi ai thin re phone te vom che zele chir le thina chu tiang chon hun manga bial nu khan ril ru khan alual na sal tu ka tuna chuan in khel po hun ma top sana khatiang khathil om the ni chuwang chuan in kan ni tum min dal thei chi sang sang zuk le mom rui thei thil bial nu le bial pa po niang ai zong chu chang ate social media po kan film khur le zualangai ka po kan pai sira kan nol ngam ve ngai ni dia kan soi le du boka tin ka soi to kan voinia he ground thata kan ne players te voinia hian hruai tu te le midang ku taum to lo India team khen phaturi kan ro kan nei ngai ka sia chu tiang tur chuan ti thei tu tur chu ke ma ni kan nia kan ku tai ngat ve to hruai tu te tournament min buat sei saka ei tournament nuam tak lung tak min buat sei sak chu wan chuan in aba ka hi chu
kan ti ve ngai to ni ti lam hria ta thei top chua kan be tak kha ngai ni to pera chuan voini local khop te ta kan zai kan ngai tha ka po ron zai zon zai na khanam ta thu khanam sei to a ri lo chu chang apoi mo ka ti khop mai ka kalna chong ka soi zel voini kan hria ta in kan ram ru lo min run mek chu van chuan kan vai kan tho ho ngai sarkarin thei to pin mala a wai me te NGO sang sang in man la mar chu ni tinin ri lo kan laman Mizoram hun sang sanga hemi konga hian thei to kan tan ho ngai ka ria atu te po kanom na huna kan thei na huna mala ila kan ram siam thatur chuan nang le ke kan poimo voinia kanin lu kanin chunga lo lu khung lo ni thei kanin chunga lo lu khung huna chuan apoi to ang du le pa tam takan room ri lo wangin tu le fa te an chan voinia hian hun kala nei chunga thei to pin kan ram tan kan khotlang tan kei mani tan i be ho zel te uti kha kan soi le duwa voinia to pera chon voinia in khel tu te du sak sang ber kalan du che moi ta ka khela chak lo zo inong pon chak lo thiam turin pangen du bok chewa voinia lo kal khom zong zong te zabai chunga long thu kan soi non le ni ko me isi thang sa ba thing do VCP ni bok yo so mang kan zon boy tu teron ding chuak to zong zong le boy ni kan block president te ka secretary lui vet ke khan lo bia chu bang chon boy ni hian kai ni ta tu bia bani din kan block boy tu te kun rei lo te sathung li del block han huai chunga boy ni kan thala in fiam mi te ma khuanga ya hetiang tournament sponsor thei hi an fakum leng ria kan thala in fiam mi te tan po besin sang tak kan nein karing ani khel mual te hi aram mayang ti hlom khopin kan thalai ten rui hlo laman tan na sa ti ari fowa amai ro chu voin ni thenga kan khel mual te tilun tu rui thei thil lakal film thalai in fiam na tuipui mi voin ni thenga kan ramin kan la nei hi thamon thakin ka sia voin ni hian bol kon pui khota na ka nga lelle kai dar chu enti khuna nge kan khotlang wal kan khomi nge khotsuwa po ni lo bial tu MLA bial tu minister hi tinga nge kan nei ve ang ti hi karil ru na tiru thine chu tiang tur chon voinia hian kon pui khotlang mi pui te kan ngai tu na kan ril ru isem thinam u kan ho thin ngai chang thar local zel turten kan frang hui ma akal to ten zorama mingan lo chera zoram tan mi poimo an lo ni to ni chowang chuan in fiam na hian thei to bi chua zelam u thil ro pui ta kan in fiam ni tan rom han le bo sei an ne ya se som thara phei chuan enge mo takhi chu tian tum ning kan hria chowang chuan kan in fiam mi te hela kan zon huai tu te kan block huai tu te nen po lo in kom ngai ula tho ho na thak tak lo nei zel turin du sakna ka han chu ka lo me Pusi Lalun Puya Senior Vice President on Puizon Football Association vote of thanks soi turin lo so mang ole usen men kalo me ei una kalsa toa an railo tura ngai la kin hei ne voin hilom tu soina tur hir mai nia tam khop maya ma sai nei voinia tournament ho tin na chan hi abul bera chuanin players te club suai tu te le coaching staff ten ni anni awang hianin tournament a lo tin thina ni ti kha kan soya lom thu an soi tak mek me bokani chuwang chuan anni chunga he lom thu kan soi mol mol bokatin he tournament kan siam ro hian mamo sang sang kan ne man ro ti te sound te kim mai soi sempo ni lo hem hi pol le e ko san mi mal langa te kan in dil thina chung te chu phal takimin ho tir thina an chunga lom thu kan soi bokani soi mai pal tam tak kan e ome maro chu khang song song apo khan lom thu tin lung takin kan soi mol mol ani e kalome ole kan match commissioner ko ta kan da to nga alin
kun min lak sakanga in khe kan tran thuai tura an be sai ali an match commissioner kuta an la ne